Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari mga kakasising kami, hatiranan, serta nasin mga silayan na social media, tukbal na mo, ingkas sila sa maun kanyang patantan, waktu ini insyaAllah ta'ala, murah-murahan, maka kawa kita niyo sin perbahagian natu pakanya sin nikmat lagu-lagu dari Allah Subhanahu wa taala ang batanda nikmat amin di magkawalus karena marana tu din di hababaw sin gumi ini sampai in kita niyo magbato iwan sin ban na tu among na in pangingat sin ilmu dengan Allah Subhanahu wa taala tungod paparkala pag-agama amo na insawa pangtan kita piapan dari Tuhan Rabbul Alamin amo intu mo na sin amanat niya kato tanyo amo na in hak niya rin kato amo in pag-ibada tarap kanya insyaallah taala di na magpalugay yari na in guru kalasahan amo in dimir kato patumtum waktu ini insyaallah subhanahu wa taala. Wairon na rugayin kan Syekh Yasir Sarail Imlani wal yatafaddal siyadatuhu mashkur. Dia nak cakap tu? Bukan itu. Kamu komisarado pun ang Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعث الله رحمة للعالمين فكان مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ding hakatan itukbal singkitan niyo in pupudjihan sa sanglitan pakatunggal sin Allah Ta'ala sarta salawat iban salam pajunjungan nato Nabi Muhammad in mahuli niya magsarang sukul kami hambuk guru sing kami sarta maas sing kami kapag-agama labi Allah ini den hakaasibi namo sambil kami long talimasag nabilang biya mga maasing kami amo na long ta in tiranan na hinang parsababan in yari kami hawak to ini long ta nakarihil misan da kuman long ta mani tiyo patumtum amo na long ta namuk maasing kita niyo biya na ini kampak tuan Jakaria Muhammad bangmayan amoin gandahan sinallahu ta'ala ing katihibusan sing kabuhi niya amoin ibadat sa taod-taod hasabab sin ini nagsanga mananga den ha mga long tatiranan sin pagpanuntot elmo amoin long ta hambok siya den ha mga maas sing kami ini nakabaot kamo adalam biating kahalan den ha mga long ta pangajion sing kita ni harum ini biunwani tarbiyatul abna fil Islam amuna in pagtarbiya sin kaanakan agama Islam muna in pagtarbiya sin kaanakan agama Islam ing ini hambuk den ha mga masuliya sa laggo-laggo tungod pa mga maumaas amuna hiina iban sin ama den hasabyat to in anak ing ini tumtumun na to long sin agama na to den ha mga kiyaway ta sin kaulamaan na to al abna ni'matun minallahi
ing ini hambuk siya din ha mga nikmat den Allah Ta'ala. Amuin long ta nakawak in maglaki bini ataw kan in ina iban sinama amin aun long ta tubo nila. Damikyan ing kaanakan in sila ini samaratu al-alaqatiz zawziya. Amuin nahilang sila din ha mga bunga. Sin pagkasila sa sin magtiaon. Amo na long ten usog iban simbabai. Damikyan ing kaanakan wazinatul haya. Pangari-ngari siya sing kabuhi wa jamalul usra. Labiri Allah hikalingkat siya sin family, sin pamilya apabila long ta nakawak tubuanan in dua magtiaon. Deng hasabet to laong hi Imam Ghazali rahimullah at tiflu amanatun inda walidayhi. In bata-bata ataw kanin anak in sila ini amanat. Amanat doon ha ina iban sin ama. Abnaukum amanatun fi a'naikum. A'nakikum. In kaanakan sing kamo ataw in kaanakan niyo in sila yan amanat piangandul. Amo in siulog maun paabaga sin ina iban sin ama. Amo tulong ta ing kalaggo sin kapiligruhan apabila in mga sila kaanakan amo hindi mabaut sin maas sin sila. Dahil nga sabit to, impagtarbiya in ini, dia akan ini kato tanyo sin agama na to, labi Allah, pamanga sila maas sin bata. Damikyan sa lagu-lagu masuliya. Pangasubo sin Allah Ta'ala maabot adlaw mahuli. Amin long tatungod, paina iban sin ama, hasabab sin long taanak sin sila. Paruman sin Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladina amanu, Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Waya kamu mga bariman. Ku anfusakum. Tamingin niyo ingin hawabaran niyo. Tabanan niyo ingin hawabaran niyo. Den ha pinarka jahannam. Muna-muna in panawag-tawag sin Allah Ta'ala doon ha ini, kaya una niya in mga kaamaan. May taayat to, sabab, di kaunon sin akal, in ama, amuin, daakon niya, in anak asawa niya, sumagawa, wala di maragbos doon kaniya, in daakan sin Allah Ta'ala. Sa kurang-kurang, bang siya dumaak, muna-muna, subay siya in mahinang suntuanan, sin amin daakon niya atawakan ahli niya biya na sin anak niya iban sin asawa niya. Deng hasabet to imuna magpakita sin hinang marayaw atawakan pag-ibadat amo na in ama kaamaan sila yaon long ta in pandangon aturon sin ini ahli nila amo in yaon di maragbos in pardaakan sin Allah Ta'ala sarta kikita labi Allah kikita sin ahli niya. Mapuaset to long sin Allah Ta'ala wahlikum. Tabangan niyo raisab, tamingin niyo raisab in anak asawa sing kamo. Auno siya tamingan den hanarka. May ita ito subay tamingan ingin hawabaran sarta in anak asawa den ha pinarka jahannam sabab don ha ini malaggo in kamumulahan atawakan kapiligruhan niya. Amin kapiligruhan sin apinarka jahannam. May ita ito in sabab. In sabab dun ha ini amuin wakuduhan nas in du'mul sin apinarka jahannam yaun manusia. Manusia wal hijara iban sin kabatu-batuhan. Ding hasabat to laung sin Ali radhiyallahu an in panapsir niya sin hadi sin parman sin Allah Ta'ala allimuhum wa addabuhum a'lamu bi ta'atillahi wattaqi ma'asiyallah. Hati niya long sin Ali radhiyallahu an hinduin niyo sila isyuin sila dun ha ini amunain ahli anak asawa
Wa addibuhum iban hinduin niyo sila in dumayaw in laku tabiat nila in pangaddatan nila. Sarta pahatihan niyo sila, hinduin niyo sila in mabilang sila din ha mga tao amin magtataat pa Allahu Ta'ala. Sarta ini maingat sila umanib lumayo deng hapagmaksiyat pa Allahu Ta'ala. Bang apabila intiranan ini nahinang sin maas labi-labi na ing kausugan ataw kan kaamaan wikayatu lin nafs wa ahli min nar. Mabilang ito din ha mga laong taming sin ginhawa nila den ha uno den ha pinarka jahannam iban sin anak asawa niya. Mahita ito den ha mga diakan sin Allah Ta'ala amuin papatamingan in anak asawa den na pinarka jahannam in pagparagbus dun ha ini bipathi abwabil khair amuin ukabun mo kanila papahinangon sila sing kalawang-lawangan sin uno-uno na tiranan hinang marayaw daakon mo in anak asawa sin ikaw. Sarta tawjihuhum amuin panduan mo sila, hinduan mo sila, iban labi Allah bulansangan mo sila, in sumub sila, maya sila, amuin huminang sindiakan sin Allah Ta'ala. Damit yan din ang mga kawajiban sin ama, paanak, iban sin asawa niya, bayano lahumul haqqa wa manafi'ahu. Amuin subay niya patarrangon, pasawahon kanila, ha anak asawa niya, in laong takasabunnalan, iban sin amuin makarihil siya kamumpaatan, hasabab sin nahinang in laong takasabunnalan atawa marayawayaon. Wamurruhum bihi. Hapos ito na para subay nila ito hinangon, maparagbos. Amin hadiaakan kanila. Wabayyanu lahumul batila. Sarta in ama atawa kanin usog patarrangon niya anak asawa niya labi Allah in anak niya amin hinang kabukuan hinang kabatalan wa mudarrahu sarta in hinang kabatalan niyaon malagbo laong tain kamudaratan niya wa hajjaruhum anhu na subay niya to papaanibon in anak asawa niya dahin haamuin long tahinang kabatalan niya na tawahinang kabukuan niya. Fa innakum riayatun alaihim na ingyot tulong ta bilang ito din ha mga pag-ayura mo, pag-ipat mo kanila, inda akon mo sila pahinang marayaw. Sabab tumtumunsin kita niyo in biyayta sin Rasul alaihi salatu wassalam long niya hahadis niya sahih kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi. Ingkatan kamu yan na nakura, intiap-tiap nakura, asubuhon siya simpiag nakuraan niya, amin raayat niya. Bang unuin na hinang niya, hatungod sin raayat niya, bang naraak niya kain raayat niya, paamin hinang marayaw, sarta na lang niya amin maghinang sing hinang longta, wala imamo, atawakan pag hinang maksiat pa Allah Ta'ala, atawa pa pagkahinemano siya. Ding hasabit to, hisyusyo in nakapalindog, sing hinang marayaw, na inyaon long tahalom siya sin ini pamarihala sarta in siya yaon magparuntungan siya sarta malappas siya ding hakabinsanan ha adlaw mahuli. Damikyan hisyusyo in napuha-puha niya gaan niya in mangdaak siya pahinang marayaw labi Allah paanak asawa niya na ing initan tutuod hipagbak niya in laong ta kalugian iwan kabinsanaan kabuhi niya dunya labi Allah adlaw mahuli. Na dun ha ini hatihon sing kita niyo in pagtarbiya hakaanakan di siya mamarahi amuin laong ta dihilan mo sila sin makaon, dihilan mo sila sin mainom, at awakan panamungan mo sila sin tamungon sa lingkat-lingkat, sarta irihil mo in uno-uno na amin kalalagihan sing ginhawabaran nila. Hasakira-kira, haangan-angan mo bating niya to hikarayaw kanila bukon. Sumagawa, din ha mga sa lagbo-lagbo kawajiban, paamin mga sila kausugan, labi awla in ina iban sin ama, amin long tatungod pakaanakan sin sila, amin subay nila katamingan,
ing kaanakan sin sila dain ha laong ta hikalugi kanila hakabuhi nila ha dunya sarta mapalayo sila dain ha laong ta pinarka jahannam sarta amuin mapaanib mo sila dain ha mga pakaradyaan amuin makarihil kanila kamudaratan ha pag-agamasin sila dain ha sabiat to in pagtarbiya sa rayaw-rayaw ha mga sila kaanakan amuin suwaylong ta maun siya tungod pamaas atawa paama amuin kahinduan sin sila pakaradyaan sin pag-agama hinduan sila sin pakaradyaan sin pag-agama may ito sila suway hinduan sin pakaradyaan sin pag-agama ing ini dahin ha mga sa laggo parsababan amuin dumayaw impataunan sin kaanakan hasabab sin naayura sila wala sila long tapyasaran sin maas sin sila amuin napaintol sila ha pag-agama napaintol sila hadaakan sin Allahu Ta'ala labi-labi na long ta amin simulig sila doon ha sa rayaw-rayaw na pangaddatan amin kababayaan sin Allahu Ta'ala dahin kan Abdullah ibnu Umar radiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal dahin kan Abdullah anak hi Umar rida sin Allahu Ta'ala doon kanila dahin ha Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma nahala walidun waladan afdala min adabin hasanin rawahu Tabarani laong sin Rasul alaihi salatu wassalam wairuun na kiarihil kaya pusaka sin ama paanak niya labi abdal ding sin dumayaw im pangaddatan sin anak yaon amuna ti pinakamalingkat pusaka sin mga sila kaamaan paanak nila amuin dumayaw in laku tabiat sin kaanakan sin sila sabab tumtumon na to bang di mayaw in laku tabiat sin anak, Masya Allah, malagbo ing kamumpaatan niya halom sin pamayway, sambil long tapalom sin kauman, makarihil pa siya sin karayawan, hasabab sin long tanahinang siya, amuin anak, magtataat pa Allahu Ta'ala, anak, long ta maingat, ini magpangaddatan, marayaw ing pangaddatan papagkahin niya, labi-labi na long ta, ini bata simulig, nag-ibadat pa Allahu Ta'ala. Na ding hasabit tuin mga ini, amuin din ha mga sarayaw-rayaw, amuin hikabin, sin mga sila kamaasan, pakaanakan sin sila, amuin, makapaintol sila, amin bata, nag-iibadat pa Allahu Ta'ala. May taing ini siyabot sin Rasul alaihi salatu wassalam. Laong sin Rasul alaihi salatu wassalam, kaya waita niya, apabila mapatay na in anak apo Adam, namugto na din kaniya inhinang niya. Mamugto na. Ijamatal insano in kata'a anhu amaluhu illa min salas. Laong sin Rasul alaihi salatu wassalam, apabila mapatay na imano siya atawa kanin anak apo Adam, mabugto na kaniya inhinang niya marayaw. Malaingkan auntu parkala, amuin patuburon sin Allahu Ta'ala ing karayawan, misaning kiaunan niya yato na si halom sing kubor. Then ha mga tu parkala ito, hambok doon haon, nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo na long ta in aw waladin salihin yad'u lahu ba'dal mamats. Amo na long ta in nakapatubo siya, anak marayaw, nag-aamal ibadat, sarta in anak yaundum iban sin adlaw, nangangayo siya duaa, puas long tadeng hakabuhi, sambil pakamatay si maas niya, amuin nangingin duaa siya. Ini patungod pa parwa maas niya. Na amo na tiimpi na kamalingkat, amuin hikarhil pusaka, sin mga sila kaamaan, tungod pa kaanakan sin sila, amin aun long ta gumawa anak nila, nagtataat, bukon kiyakaat pa Allahu Ta'ala. Naam. Wa takunu tarbiyatuhum bi ta'limihim takrimal kibar. Den ha mga amuin maun in pagtarbiya,
pamanga sila kaanakan, si maasin sila, amoin hinduan sila, maingat sila, mag-adat, paamuin mga sila nakalaas din kanila. In Rasul alaihi salatu wassalam, tuntuan sing kita niyo katan, pahinang paamuin long laku tabiat sa rayaw-rayaw. Amo na in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahin ha mga pangadatan sin Rasul alaihi salatu wassalam, amin lingkat sin pangadatan ni apabila manaw siya haran, sarta hipagbak siya din ha mga suga-suga, amin bata-bata yaon, na imbata-bata yaon, amin makakila kaniya, na sumalam. Salamon nila in Rasul. Din halingkat sin pangadatan sin Rasul alaihi salatu wassalam, amin sambakan niya. Sambakan niya in bata-bata, amin simalam kaniya. Bangit tubi mga dika, to unuhon ta sumambag sin salam sin bata-bata dayaon siya. Sa inyo tulong ta pagpakita kato taniyo. But in Rasul sallallahu alaihi wasallam, din ha mga sarayaw-rayaw na makhluk, pangadatan, amin wayroon lang ta sahawiyon, in lingkat sin pangadatan sin siya. Na din ha sabi to, kaya baita sin Anas ibn Malik radiyallahu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qal, laong sin Anas ibn Malik, bunal tuod in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya. Laong sin Rasul alaihi salatu wassalam, laysa minna man lam yarham sagirana walam yuwakkir kabirana. Sahih Tirmidzi. Laong sin Rasul alaihi salatu wassalam, bukon siya bilang deng kamo, deng ha ummat namo, amo hindi siya maingat lumasa, paamuin long ta suga-suga, ataw kan amin sibi-sibi ana-ana yaon. Aun saan tao, bang sibi-sibi dayaon di ni asipon. Sa kabayaan ni amin pagkahinataw maas. Nabukon biat in long ta pagpakita sing kita ni sindayaw sin pangadatan na to. Adapon, in pagpakita sindayaw pangadatan, tumagna siya deng ha asibi. Sambil long ta pamalaas. May ita ito, sabab, in mga sila kaanakan, in mahinang nila suntuanan, pangawaan nila sin sarayaw-rayaw na pangadatan, amunin nakalaas din kanila. Labi awla imaasin sila. Damit yan lang sin Rasul, walam yuwakkir kabirana. Amuin, bukon siya bilang, tarbilang din ha mga ummat na mo, apabila di siya maingat, long ta dumihil, magpakita sin pangadatan mareho ha mga nakalaas. Bangsaw pama imbata-bata yaon, amin magpakita siya sindayaw sin pangadatan niya, labi awla in maas subay siya long ta pagpakitaan sin long ta ini pangadatan marayaw. Damit yan, watakunu tarbiyatuhum bita'limit tauhid. Den ha mga kawajiban paama, tungod pamaas sin sila, amin hinduan niya na imbata-bata, maingat siya magtuhan. Biya sin sa parati, Allahu kalakas samawati wal ard. Amin baitaan min anak mo, amin anak-anak yaon na anak, in nagpapanyari sin pitong lapis langit, iban sin dunya, iban kato tanyumano siya na Allahu Ta'ala. Subay biat to, inut-inutan na imbata pasuran sin panauhid. Bukunin pag nga ng tauhid di subay na amin malasag na siya, at awakan maas na siya, bukun, tumagna siya hakaasibi pa, subay na siya long ta, ini, hinduan, imbata, amin maingat siya magtuhan. Watakunu tarbiyatuhum bi amrihim bis salah wal muhafada alaiha. Damit yan, bilang din ha mga pagtarbiya ha mga kaanakan, amin daakon mo imbata yaon, anak mo yaon, magsambahayang. Sarta suway niya, ini maparihala in pagsambahayang yaon. An Abdullah ibnu Amru radiyallahu anhuma, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahin kan Abdullah anaki Amro, rida sinallahu ta'ala doon kanila ruwa, nagsabda in Rasul sallallahu alaihi wasallam, laong sin Rasul, muru abnaakum bissala wahum abna'u sab'i sinina. Laong sin Rasul alaihi salatu wassalam, daakan niyo, inkaanakan niyo, magsambahayang. Wahum abna'u sab'i sinina. Hawaktu mabut impangumulan simbata 7 tahun. Bang imbata, umumul na siya 7 tahun, amo na yaon in waktu daakon mo na siya mag-inot-inot, hinduan mo na sim pagsambahayang. Ingyaon kawajiban, sin maas, subay niya hikarhili, katukbal pa anak niya. Amin daakon niya na magsambahayang. Sibi-sibi pa siya. May ito, anak-anak pa, subay mo na siya daakon,
kita ba kamo? In puon kahoy, bang siya sibi-sibi pa, maluhay siya balion mo, maluhay siya bilokon mo. Sa bang in puon kahoy yaon, nanungkod na pataas, limanjang na siya, nadi mo na, mabinsa na nakaw, kahunitan na ka magbalik kaniya. Beat tura in anak, labi-labi na imbata-bata, suway siya hakaasibi niya pa, pasuran na siya simpag-agama, supaya mabulat siya, halawom sing ka-Islam, labi-labi na tuod, sumulig siya, bata, nag-iibadat pa Allahu Ta'ala. Wa farriku fil madaji' wadribuhum alayha wahum abna'u ashri. Sa talong sin Rasul, lumaki niyo sila, bang miyabot na impangumulan nila hangpo. Hangpo tahon impangumulan nila, sakaliin anak yaon, imbata yaon, daakon mo di magkahagad, suway siya lubakan. Amo tindakan. May tayo to siya lubakan, supaya ikaw makapakita ka ha anak mo yaon, ba't nagmungkar ka sing kakahinang yaon, di ka mabaya. Intanda niya, piya sakitan mo siya, liwakan siya. Sarta, mangiin magtinggal sin sambahayang, amo ting hiparatong mo pa anak mo. Waparriko pil madaji, hawak to sila mabutang po tahon, butason mo na inusog, iban simbaba ihakulangan, di mo na sila madyari papaglamo kayon. Bangaon sa rapat inusog-usog, imbabai-babai. Mayinta sabab, aun noon, amuin jumato, di kababayaan. Singkitan niyo jumato, adakala lang ta masasat sila sin saitan, di nato eto kaingatan. Supaya lang ta maparihala in mga bata yaon, misan pengkiaunan nila magtaymanghod, sabab doon haon, ini lamukayan na sila sin saitan. Labi-labi na, maon na tumagna kanila in syahwat, supaya wayroon jatuhan niya pamangi, labi aw ladi ko magsusun na butason sila. Watakunu tarbiyatuhum ta'liman bil qudwal hasana. Dahil ha mga pagtarbiya kaanakan, amin hinduan mo sila mahinang suntuanan marayaw. Suntuanan marayaw, labi awla in maas. Sabab, imaas sila yaunin suntuanan sing kaanakan sila, labi awla pahinang marayaw. Damit yan, magpakita sing hinang marayaw, tumagna siya maas. Di kaunon sinakal, in ama yaon dumaak siya anak niya, anak pagsambahayang kau sakali, in ama yaon di siya magsambahayang, di ato kaunon sinakal. Labi awla in anak, di siya magkahagad. Habi ato indagbos niya. Deng hasabit to, bang in maas dumaak siya pahinang marayaw, subay in muna mahinang suntuanan, amin nagdaakit to, labi awla in ama. Kita ba kamo? Amin taulong ta, di sila magpasagdahon in anak nila, apabila nakahinang sila sing hinang mangi. Kita ba kamo in jimato? In kisa ini, kisa sinambok usog. Amuin nakapanakaw siya alta, pangalta sin sultan. In kisa wa amsa kabihi rijaluhu. Hambok masa nasaggaw in usog ini sin tindog sin sultan yaon. Siyaggaw siya sin tindog sin sultan. Wa asdaral hakim alayhi hukmal a'dam. Dahil hasabit to, biutangan siya hukuman, si manghukom, in hukuman kaniya, amin suway siya utasan o, atawakan patayon. Pairingon, long simasa na to ini. Amo ating hukuman, kaya butang kaniya. Sabab si mataod in, natakaw niya, naulimang niya, pangalta sin sultan. Wajamaan na suliyaw min masyod. Hamok masa, nainumpong, in mahadjana, imano siya, sumaksi, sin, laung ta, mabaya, mangita-ngita, imano siya, an, yan fidal, hukma, ala hada, sariki, amuin, magparagbos sing hukuman, hamin hatao, panakaw yaon, amo na long taim patayon si hawak to yaon. Wayakipo ala manasatil a'dam. Aun tampat ito, amin long ta pagpapatayan ito, dito timinog in panakaw yaon. Sarta dito siya pairingon, atawakan bang ibadat punggulan o, dito siya punggulan o, atawa patayon. Wakabla tanfidil hukmi, alayhi yatlubo talaban.
hawala pa na implement na paragbos in hukuman niya aon siukat niya on piya ngayo sinusog ini. Mawahadat talib yatara. Laong si manghukom ya uno lang niya inyangot mo yan, kabayaan mo yan, nasupaya lang niya mga kakitaan na to. Laong sin panakaw yaon, yatloboan yara ummaho, kabayaan niya, hawala pa siya long tab, biutangan sing hukuman pagpatay, kakitaan ni hiina niya. Walimadya, yurido an yukabbilaha kabla an yamut. Kabayaan niya, masyum ni hiina niya. Siyumun ni hiina niya, ataw kan gulgulon ni hiina niya, hasung siya mapatay. Wawaka po ala talabihi wajaatil ummo ilay. Dahil nga sabi ito, tinukan sin mga tausin sultan niya liawag nila ina, salta piaratong ina, maun paalupan niya. Paalupan sin anak niya amin sung butangan hukuman sin hukuman pagpatay yaon. Pakalalaha inagi sin anak yaon amin nanakaw yaon ha ina niya ya ummahu ya kaw ina ko. Uridu an ukabbiluki min lisaniki. Laong sinusog sin anak yaon ya tolong niya ina ko mabaya ako long niya masyum ko indila mo. Bukod na amin long tasyumon ni hina niya pamihuan biyan at awagulgulon niya. Sa insyukat sin anak yaon, sin panakaw yaon, amo na insyumon niya dila hina niya. Kabla an amuta, hawala pa kulong niya, kuan, miyatay, long sin anak yaon. Wa akhrajatil ummu lisanaha min ajli an yukabbilahu. Dahil nga sabi ito, liupot sin ina niya yaon, indila. Paglupot sin dila niya yaon, amin siyumon sin anak niya, wa indama akhrajat lisanaha, amsakahu bi asnanihi. Hawak tuman liupot sin ina yaon, indila niya, inghinang sin anak, kyutkot indila. Pagkutkot sin dila yaon, wakataa lisanaha, napugtol, nautod indila sin ina yaon. Ya Allah, mada paala hajal ma'tuhu ay yakni mada paala hajal majnun. Dahil nga sabi ito na hiluhala imano siya, inagi si mano siya, uno na nung yung hinang simbata yan, narupang nakayan siya. May tayan na hinang niya, cute-cut niya indila sinina niya sambil na utod. Pakala, ayuhan nas, salta namugit siya bisara. Doon halupan si Mahadjana. Doon halupan si Mano siya. Inagi niya hanu alaikum. In kakahinang niyo yan amuna yan in makarihil ka niyo. Ini kangian atawakan kabinsanaan. Amatin agi sin anak yaon atawa panakaw yaon. Hajihi ummi hiyallati kanat sababan fi wusuli ilaman sanatil a'dam. Insi inilong niya hiina ko ini long sin anak yaon amin sung patayon yaon. Amin biutangan sin hukuman pagpatay yaon. Siya na inilong niya ina ko. Siya inilong niya impar sababan. Amin nakatindog ako di hatampat sin pagpatayan ini. Lian na ni enna makunto sagiran. Hawak tulong niya anak-anak pa ko. Sibi-sibi pa ko. Wasarak to baydata. Nakatakaw ako long niya itlog. Natakaw itlog yaon minal jiran. Dahil nga pang daig bay na mo. Singan bay na mo. Uno lang yung hinang hiina. Dahikat. Kaya tawasan niya siya. Wakalat si iban sinagi niya ya bunayya anta sudyaon. Iban inagi lang hiina kako na anak long niya maisog, ikaw na long niya imbata maisog. Lakad asbahtu rajula sambil long niya limasag na ko na hinang na ko long niya usog. Wapil maratis niya hikarwa long niya wakto sarakto dajajata nakatakaw ako long niya manok. Wasadya ni kadalik doon ini biulan sangan pa kulong hina. Ilaan wasaltul halata bi ila amwal sultan sambil long niya miabot in wakto amin nakapanakaw na kulong niya simpangalta sin sultan. Laong sinusog yaon sin anak yaon. Walau annaha jajartani wadarabtani wanasatani masaraktu pil maratil ula.
Bangsad jalong niya hiina. Amuin. Siyagda niya ko, liang niya ko, sarta liubakan niya ko. Iban piatumtuman niya ko, yasiyaten niya ko, hawak to ako na nakaw panagnaan. Ba't ing kakahinang ko yaon mangi? Di ako lang niya makatindog, hatitindugan sim pag ini, amin butangan hukuman sin kwan ini, sim pagpatay ini. Hati niya doon na ini, gimwa na, laong ta hakabuhi nila pahadun niya, siusun na siya hiina sin anak niya. May ta ito sabab sin kajarihan sin anak, amin laong ta kajarihan sin ina, amin wala niya siyagda ina anak niya pahinang mangi. Deng hasabet to biya sinagi, in uno-uno na wala kimudan na subaya tulong ta sagdahon, sin maa sa supaya, di laong ta isaban sin anak sin sila. May ta ito sabab na mangi, laong ta amin magpatumon sadya, imaas, amin di niya sagdahon, in anak niya apabila nakahinang sin mangi, biya sin sa kaula-ula magrida siya hakakahinang sin anak niya yaon na deng hasabet to ini long ta miabot na wakto muna na pangayuan sing kami maap bang sa upama aun den ha mga hilalaungan sing kami amin wala imamo na kamo na magpabuntuling ya tulong ta ini den hakakulang sin pamaham sing kami. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.